Unang yalam barang ba kaseng NPP ubadeiru usembut Menteri Rangba Gejala uba seniau Balangdhan ula Kyntait war ya Jingkynnoh bala Pyndonkam ya ke Pisa bat kabor ban penjob ya ke election KHASI ula ong ba watla ke parti kam shamlale bha ke KHASI Henry ka wot chung ke parti kala kiu na ka iwe point pra nyolak sha ka r point pralak ha ka thain KHASI hills ha ka ju kapor ula ong ba ke jing yo wot chung ke seng VPP ha ke election MP ka badang shudem kala hiar sha ka lai point nyolak na ka san point nyolang election ni commercial power company pai ba ki wan thep vote ya ka vote bo borom ni thep so namani o khalai sit mud go use commercial power la pile commercial power lay for a small example give you picking by so yeng yo tu rong ba sang bodim dengan arwan hantura ile pa de be ki use commercial power sibol ki job khani usit ha ngin only ki use commercial power. No, we respect the mandate. Why we should blame each other? We have to respect the mandate.